ole tunlai chu MPSC le MZP lombo ruak hi ron tang thar le a mania MZP chuan an hnalak chungchang awanga an hnalaka thil fel lo om nge nia alana wangin MPSC chu an ron beya MPSC chairman chu mo phurtu ber ani awanga bang tura an ti thu social media vela kan lo mu a khaminu khan MPSC chuan press conference a MZP puna kha an ron chang le ta exam chan na a correcting fluid ta thai chiat na om chungchang te po an ron soifia heminu a hian MZP chuan press conference an ron ko vele a chutumai atlom san an tum lova atop thlenga an malak na hikal pui an tuma MPSC chairman chu bang turin an phut non le tunkar chung hi hun an pe ani mizo zirlai pol MZP in tunkar chung nge ya MPSC chairman bang turin an phuta nimin lamkhan thu thar the dar tu te an koma MZP president lal thiang hlima chuan MPSC hian an thil ti diklo soimam tum le evaluator te ti suala pu rang lovin an moa la se an du ti asoya MPSC za umna hum him ani zel theinan te zirlai na zong mek ten an rin na an nga zel theinan MPSC chairman chutun kar chung nge ya bang tura ngenin an ngen na in omzia anei lawani chuan chairman banani thei ngei nan atul angin ma an la zel don ti asoi MZP chuan MPSC in February ni khat sang ni som ni palia result ati chuatak combined competitive examination kalpui dana thil fel tok lo le chui chian ngai thil la om ngei ti soibokin mains exam paper thren khata correcting fluid te man ni in mark pek to sa thai chet na le mark ti danglam na hnu ma thanem tak a om thu te mun ni khat mai ni lo mun tam taka a om thu te asoi MPSC hian heng answer paper te hi tun ma zonga RTI Act manga dil chho an rem ti thin lain kumena chuan an rem ti ta lo thuta annuwa certified copy pe chuak lovin inspection without photograph an phal le a nurna awangin annuwa phone a thalak an phal le chawani anthil ti diktok lo wangin hlo an nei wangani MT zona a om pha hialani atibok mania MPSC khan MZP puna an run chan na khan first evaluator le second evaluator mark endik tu te hian mark an endik dan an mark pek zat hi anin muton turani lova heng evaluator te hi school le college athok mi rang an chor an po chop an ni tlang puya school le college athok te an ni awangin answer paper a mark pe in an lo ti sual fawa heng an thil ti sual hi thil thleng fo ani jok ni in na soya first evaluator in a mark a pek second evaluator ten an mu athian lo wangin an mark pek sual chu correcting fluid ta ti re thin ani a hei hi thil thleng pa ngai angbain MPSC khan anin soifiana khan an soya ni kha engpo ni se MZP hian topsan mai an tum lo ni in alanga MPSC chairman a ban ngei theinan thei top chhu an tuma malak zel an tuma an borok kal zel tur kan ngai chang don nia heti la hian nimin mai khan rui hlo tam tham tak man ani le ta rui hlo chungchang hi kan puang jing ta hle mai kan puang zel tura po nga yela Excise and Narcotics Department chuan thole ni chanudar thum le achan ve vel khan khuang leng dai le sekot champhai district a heroin gram zariat som hong somruk pakhat le anei tu ni apu sang herka pakum somruk pani son sof tok liana late khotlir Myanmar a khosa nia in chal chu an man heroin wangaman sang herka pa hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thu boy siam sakani he thu boy a hian thiam lo chantir ani chuan kumsom atanga kumsom ni thleng zel tan tir thei ani dona chu ba ka cheng noi khata tanga cheng noi ni thleng choi tir tura hrem thei ani bokang April ni som sang ni som ni pali khan Judge Special Court NDNPS Act Champhai Judicial District a hruayani MP in thlan chu kar le mai zirtop ni April ni som pakwa hian India rampuma atho khatnan nei ani dona chumi jinga chuan Mizoram po kan tela Mizoram khotina MP in thlan hi kalpui turani a chumi tan chuan candidate paruk omin party official candidate pangale
independent candidate pakhat ten MP seat khat hi an chu dawn ani party hrang te zinga inbeina thawma lian chho tel tela BJP chuan an state president Puhmuaka chu candidate atan an var chhuaka Puhmuaka hian atling ani chuan central union minister ani ngei dawn ni in a insoya BJP Lok Sabha MP official candidate Puvanal Muaka chuan thlan tlin ani chuan union minister ni na chan vo pek ani ngei tur thu a soi BJP Mizoram State President ni bok Puvanal Muaka hian Mizoram Chimlama Autonomous District Council area a fan mek na mun hrang-hranga thu soin Lok Sabha MP atana thlan tlin ani chuan State President tling om chhun ani awangin Central Minister ni na chance thatak anei baka Christian pa ani bok awangin Union Minister ni na chan vo hi an pengei dawn ni in a soi Puvanal Muaka hian MNF Lok Sabha MP candidate ke Vanal vena chungchang soin MNF candidate pu vena chuan NDA zoma a chhunga tanga BJP bai atum tia soi chu Mizoram MP pakhatin a chhunga tanga bai atum hi mi ani leng lo chuan amol thlak zian threthiam nge yang MP zanga chuang nei na ram India rama MP pakhat nein a chhunga tanga bai atum thu a soi hi Central BJP hian an kuta tho fu ai po in an ngai poi mo lo zo kang ati ZPM in kalphung thar an ti chu kalpui ani theinan state ruling party candidate thlang lovin Central sarkar le tur BJP MP candidate an vote atul ti soin kan thlang tling ani chuan kalphung thar dik tak zok chu kan mu thei to ang Delhi po khuan ruling state chu AAP ni ma se Lok Sabha seat saria BJP thlan kin vekan nia Central sarkar atengin mason na chak zok an nei pha ani ati Congress party chungchang soin Puvanal Muaka chuan Congress party chu khovel ral hunata nan data ti ang hi an ni towa an sarkar lain Mizoram bom an thlaka kan mei chiate min pong sol saka kha aya kan ram kan nam chiat na kha lawani chu wangin voina mi puima a zakmi lawa dot manga campaign an labai ngar hi Mizoram mi puimin ngai nep ziati lanna kangaya ni ati heti lai hian tun lai Mizoram luatu ber Mizoram chanchin luatu ber mi pui ti luatu ber chu Kolkata Baligans muna Mizoram House hral chungchang le ZPM ina apoi safai anin thlenglet le nuwa alei tuina Kolkata High Court akhin Mizoram sarkarin thiam lo an chan chungchang hi ni ome MNF lam thu soi kan ngai thlatowa video te po an ron post hial to ni kha MNF lam thu soya khan helai mun sakna mun tura hian chhong thum aya sang sarkarin sak an phal lo wang khan chumi ai lian le mi pui dol zo thei tur jok mun danga sak an du awangin khulai ram khu hral an ni ti in an rin soya chuti lain an hral chan chu engpo ni se hemi chungchang hi party politics bola achang chhole ta me ka ni Baligan cha Mizoram House neilet le turin atop kan thleng don pulal du oma Chief Minister le ZPM leader pulal du oma chuan MNF kai hruai sarkarin Baligun Kolkata Mizoram House mun arhal chu poyati takzet thule Mizoram mi puiril ru anat thu soin neilet le turin kod rorel na sang ber thlenga kal an tum thu a soi CM lal du oma hian Lok Sabha in thanatan sakordai tlang dunga campaign nei na thu soin sarkar masa MNF in Kolkata khopui Baligun surota Mizoram House hral ngot mai kha apoi tak zeta Mizoram mi puiteril ru ana hle a keni chuan hral kan phal lo nei bel aya kan nei sa tiral zonga an kho sa hi amak hle High Court a thiam changlo ma ila Mizoram mi puitan Supreme Court thlengin atul ang zelin kalkan tuma atop kan thleng don ani ati High Court thutluk na awanga MNF ho an lom hle nia soin pulal du ma chuan ram leitu ang maya hne na hlado an cham ve chiam hi aza thlaka Mizo mi pui min za lo na kangai ati amun hrachiang tu Kolkata a Mizo mi pui le Mizo welfare te point Baligun cha house hralani chu poi an ti thu chua siam hiala an tarlan thu a soibok pulal du ma chuan Mizoram House leitu Excel Vincom Private Limited phena hian monglang kukin tute emo chu an thu ni inalang Mizoram ro hlu Kolkata khopui lai liami heti maya hral an chak hi apoi tak zetani ati CM lal du ma chuan MNF Vice President lal chanda maral te in April ni riat sang ni som ni palia Mizo namru na thu asoya Baligun sa Mizoram House
chungchanga ZPM sarkar chu Kolkata High Court laka mual pho angle mipui bum an tumna leilan sak ang hiala asoi chu makati thule an pu te sul nu por soimam tum ringota man hlel ani na alanga angai thu asoi pulal du ama chuan Baligun cha Mizoram House omna chu khopui lai li ani awangin a hlutak zet ti soin khopui lai li omani awangin MNF sarkarin an hral na man po sang hle a veibel che somthum pariat chuang zetani a hralna atangin hmun danga a aya thazok tur Mizoram House sak soya oma mase hetiang lambo zuina reng a talo ati ram hral ringota man mo dewa norna thu asoi MNF sarkarin ram a hralna MOE wa alandanin close pani na ram hral chu suit cancel le theina a ti soin pudu oma chuan file te kan zirchian nuwa sell deeds kan la zia pui lo wangle anei tu thar manga registration ti a lo bok nen kan cancel ta ani mase maktak main High Court ta min khinga tundin hmuna Mizoram sarkar le mi puiten thiam lo kan changlai lo kani taber mai ati pulal du ama chuan Baligun sa Mizoram House chu sak that tumin kumsang ni sompakwa khan thria ani ti soin asakna tu ruam na po vek to chu ti ral tumin an man helta zoka dam lawin en kol ngai le khwal zin engemaw zatin Kolkata an pan rui renga wangin nei thinglung khonga Kolkata pan ve ram te tan thlen na tur lungai thlak ta hle ati a Baligun sa ngei Mizoram House thazok le changtlung zok Mizoram ina mamo thu soyani ole kan soita ka tangte khan iha hol zonga omani chuan comment lama huai takin ron comment ve ro le